Bagi kuan-kuan kelak karo, lasan kerpe asangkan kudin. Enda iandingkan manjelma singgit kelru suruh ngurusi kegeluhun kalak sideban. Si bersangkutan pelabo kaden pe, tapi ia si natap-natap panasan ia asangkan kalak si bersangkutan dai. Jadi enda isingatkan peman banta maka aulanai min ru suruh lasan kerpe sangkan kudin. Ola min kalak silit masalahna kita kada si manas-manasi sebagai. Jadi perlu nge kita ibas zaman sigundorenda berubahlah cara tarukur. Artina adilit perbeben teman ta ola min jika kesempatan ta guna banci mempengaruhi ia kubas hal-hal selama huli. Janah lana bo perlu kita terlalu sibuk kalau ngurusi kepribadian jelma sideban termasuk pe kegeluhan jelma sideban. Lana bo perlu kita terlalu sibuk ngurusi pendahin kalak. Lana bo perlu kita terlalu sibuk ngurusi jabu kalak. Tapi dirinta sajalah lebih si pesikap. Uga makana banci pendahin tak layas, uga maka banci keluarga tapi damai-damai saja, uga maka banci terpenuhi kita kebutuhan ta. Kok enda perlu kalau sila kok di tengah-tengah kegeluhan ta. Lana bu gunduari zaman na kita terlalu kepo ni na kini bas istilah si gunduari enda. Sabna sibuk sakari kita ngurusi kegeluhan kalak si deban, banci lanai lit waktu ta kunam pakena dirinta. Jadi enda mia kuan-kuan karondai ulanai rusur lasan kerpe asangkan kudin. Ulanai rusur kita panasan sedangkan kalak silit pe persoalan nandai enggom ya aman-aman saja duana enggom dame-dame kegeluhna pekepar tapi kita sinontonenda lalap kaji rusur si bahan rusur ulah ta kelah na banci jelma si ersoal ndai pe lalap yala dame-dame. Jadi ulanai si bahan rusur lasan kerpe asang kudin si pekenalah kegeluhan ta jana banci kada min pe caran tarukur rahulina.